халқымыз 5 парчаға бөлінді. Шу 5 парчаға түшкен векіллеріні язып алмаға тырыштым. Кімісі Өзбекстанда, кімісі Таджикстанда, кімісі Уралда сүргін етілген адамларын хатırlaуларын. Чүнки бірісі сыжақтан 44-45 жылы сыжақтан исалдан өлген олса, Уралда меселе олар қашқырларға, аюларға ем олдылар, батақларда баттылар. Dört balanın anam köyden çıktı. Kup çıkardılar. O kel dep etmediler, tepmelep kup çıkardılar. Getirdiler bu Krasnokamsk degen şehrin özüne dögüldü. Onu bir tavın çetine. Anda bataklık. Bataklıkın ende уже болото da, bilesiz ya. Ana o bataklıkın içinde baraklar koyulgan, baraklarga. Birinci bizler düştük 12. barakka. 12. barakka düştük ama 2 gece geçmedi. 3. gündem, yoksam даже 2. gündem barak battı. Barak batkanlı gece bolgan o. Onun için barakın yarısında oturganlar hepsi şu batıp kettiler bağa. Nasıl adamlar dayandılar, nasıl mesela vagonda balasını tartıp alıp da vagondan көтеріп atkan ana nasıl dayandı da son daha bala doğurdu. Nasıl anasını станцияда ташлап көме алмайып кеткен адам nasıl yaşamakını devam ettirdi. Ve şunu айтмаға isteyim ki hatırlaуларын айтқан insanların birisi kimnidir qargamadı. Her vakit bizim көргенлеріміздің ташқа тауға yazmasın Allah'ım. Düşmanlarımızın başına yazmasın deyip öyle dualar ettiler. Kartlarımız ne yazık ki keteler yavaş ve belki de birkaç yıldan son biz öyle insanlarını kıdırsak da tapıp olamamız. Ve Олар шымды сау екенде, бір хатırlaуларыны, бір сөзіні, бір білгенлеріні yazып алмақ, бұл біздің бойымыздың боржудыр деп düşünем. Мына бұл китапта біздің сойларымыз да, бабамның да хатırlaулары бар. Pek heyecanlı bölüşelerini okumak. Мына бұл kitapta 75 hikaye yazılgan ve biri umumi bir tarihinin bir parçasıdır деп düşünem.